Haleluya. Uyatana mu kije twapfuye. Yesu nashimye. Sivyo reka yeye. Nyakuri Yesu nashimye. Amen. Nanjye nabaramukije nawe ni mu ndabutsi. Sivyo Yesu nashimye. Ndakubona n'ubuntu. Boza bumva muyo ndakoroka wa musi wa gatatu. Siko wovuga. Mukari byo baravuze ngo tumuramutse ngo jona yiruhiye. Jona yimbuye. Kubonana na mwene so n'ubuntu. Haleluya. Kuko icugaba uyu mwanya gusa. Iminota iri imbere si rwawe. Ibyo ni ukuri. Iminota iri imbere si yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Idushobotse kuba maso. Ejo twaravuganye ijambo abari ngaha muri Debora rero ni special. Aguma haza binjira n'abasohoka. Abo twari kumwe ejo hera abantu bari kurusha. Urumva niyo umuntu avuze ati ngira ibintu by'urukurikirane usanga bidakunda, ariko nagenda kubwira burya ugukura k'umwana biterwa n'ibyo afungura n'ibyo anywa. Siko biri. Ugukura k'umwana guterwa n'ibyo afungura bimeze neza n'ibyo arya. Iyo urya ugahabwa rimwe hanyuma ntusubire, usanga ibyo wariye ntabyo bifite ikimazi, bitakugirira ikimazi muri wewe. Byiza rero uzohora ukurikirana, haba mu ishengero iwawe, haba hene sidahaza, uzohora ukurikirana. Kuko nk'ubu abandi bacyabumva ari bishasha, kuko batabifatanya n'ibyo umuntu aba amazemo iminsi. Imana idufashe. Ariko ntaco data n'umuhinga. Imana ishimwe. Haleluya. Rero data yakoze gusubira kunyemerera guhagarara mbere y'abantu bayo, abana bayo, abo yiguze, abo yicungurije amaraso yiwe, abo yemeye guheba icyubahiro. Haleluya. Araheba icyubahiro ciwe mu ijuru, araza kukurondera wewe, ntundabe wewe. Haleluya. Araza yambara ishusho nk'iy'umwana w'umuntu mubiri, agira ishusho y'umwana w'umuntu, yambara umubiri w'icaha, atacyaha yakoze, kugira ngo muhure. Haleluya. Irandevu y'ibirakomeye kugira ngo muhure. Hari ibyo yakoze kugira ngo mubonane, kugira ngo mumenyane. Hari icyo umwami yakoze. Haleluya. Ego uyu munsi uravuga ngo duhurire hehe? Hari aho nawe yakurorereye, hari aho yakurorereye umwami, kandi yazi kuhibuka wewe. Hariho ahambere mwahuriye, hariho ahambere mwahuriye, hariho ahantu Imana yari yateguriye randevu yayo. Iravuga ngo uyu munsi naka turahurira ngaha. Hahiguha uhibuka. Iyo uhibuka wibuka ibyo mwahaganiriye. Iyo uhibuka wibuka ibyiza aho yakuruhuriye. Iyo uhibuka wibuka aho yagukirije. Iyo uhibuka wibuka aho yagukirije ingaho utari gusambanye n'akaburengwe. Iyo uhibuka wibuka ubukene yahakumariye. Hariho randevu y'Imana. Imana yahuye nawe. Hariho umunsi Imana yahuye nawe. Imana ihabwe icyubahiro. Hariho umunsi, hariho umunsi w'intibagirane. Hariho umunsi Imana yakugendeye. Hariho umunsi Imana yakugendeye. Hariho umunsi Imana yakugize umwemvite d'honneur. Haleluya. Hariho umunsi, kandi birababaje iyo wibagiye iyo munsi utakaza byinshi. Iyo wibagiye iyo munsi ushobora gusubira mu byo wari wararuhuka utabizi. Umugabo umwe
sinibuka yari umugabo yari umudamu anniversaire y'amavuka yafite anniversaire y'agakiza yavuga ngo jewe umunsi w'umuntu umunsi mboniwe umunsi w'umwana w'Imana haleluya akavuga ngo umunsi ngirwa ubukomeye mu bwami bwa data umunsi ngirwa samuragwa haleluya umunsi ijuru rinyitwararika rimenya izina ryanje rikandikwa umunsi niwo munsi wanje wo gufata anniversaire haleluya n'abadamu mwe bibujumbura twebwe hahandi haruguru horeka niba unabikora hagarika urigana hagarika umugabo ntiyamenya munsi amavuko hagarika abanyamujumbura bo data nabyumva ngo baja mu mashuri ngo abana banyu baja muri gardienne sibyo maternelle ngo muri anniversaire ukajana kado sibyo umwana w'ujumbura kurazi anniversaire kwa ikintu gikomeye ariko wewe hagarika hagarika shaka yaca wigana uyu munsi ugateka ntibishe umukozi yabyarira ntibiryohe umugabo ntiyamenya aho wavukiye ariko abagore b'ubujumbura amana mbega abagabo ntibagira aho bavukiye murabibakorera Yesu. Haleluya. Haleluya. Oya umudabura yamyaha yaraha n'umugenza mubwiye uti hagarika ayo makuru ngo mariage ngo ibintu bikanka ewe inzu amamata akayivako anniversaire muri byakomeye mu mashugwe ntiyaje we yaciye ko na ruguru twayacako turengana Ujumbura bayigeranije ujumbura hariyo barima hari ruguru twayacako n'ikimbe turengana sinzi kamwembe n'ikimbe bamatari kambambiri ariko uyu munsi ngo watanze n'amashurwe ngo wabyaye watanze n'amashurwe ngo baravutse watanze n'amashurwe ngo ni anniversaire hariho anniversaire mw'ijuru riza haleluya haleluya hariho umunsi uvuka abamarayika bakabyina hariho umunsi uvuka inanga zikaririmba mu ijuru hariho umunsi uvuka umunezero ukaba mu ijuru hariho umunsi uvuka Yesu akabwirwa ngo data n'uyu nawe hariho umunsi hagarika ijya mwigirana ibiki Haleluya. 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 Yesu ashimwe. Ndashaka kuvugana nawe ibiva mu kwizera. Umunsi wizera icyo Imana yakugize. Haleluya. Haleluya. Mundawe hari windi bisi uzonendera mukambura birashoboka sishaka kujya mu ijuru se muracatinya ngo sidavuze ngo ntumve reka tuzopfa ngo wabyawe n'umugore wese haleluya ngo wabyawe n'umugore azongera gute tukaririmba ijuru byagera aho bavuga ngo turicaye mu tigo y'abantu bangire mana bantu bangire ngo n'abana basohoka bantu bangire ngo n'ibiribwa bantu ariko icyonka Imana ikaba ari ivuze ngo ndagukeneye Imana ikakwemera erega iba yabonye komisiyo yawe yaheze haleluya Imana iba yabonye komisiyo yagushinze Yesu yamaze imyaka 3 n'inusu gusa tuba twaravuze ngo yakenyutse siko bivugwa mu Kirundi ariko ngo misiyo iba yiheze Dawudi aravuga ngo ibyo amaze
haleluya ngo maze gukora iki ahubwo ikibazo nogira nuko ntabanzi ko misimana yampaye noba nayishikanye ku musozi uzohora ugira ubwoba uvuga uti sinkwiye gupfa ntarashikana ibyo uhoraho yavuze ko ndi uyo muntu imana iboneka kugabura umunyabwenge kuko uyumvira iby'iherezo ryawe nayo kuba ngutinya gupfa ni ukuri utavuga ni ukuri tuzopfa ariko igihambaye mbega misiyo imana yaguhamagariye uzoba iyo wayikoze uzoba wayishikana haleluya mbega icyo imana yaguhamagariye misi mbega uzoba wayikoze ishobora kuba ibona ko bagikwije yabona naho ntibigikunze uri umuntu usigaye utambikije ati hako no guhomba no gukwengura imana ikurinde kuba mu bimana ivuga ngo hako no guhomba no kwimura ariko ivuga ngo uyu muntu akwiye kongerwa imyaka yo kubaho kuko ariko arakora ibyo umutima wanjye wifuza ko yokora haleluya nimuve mu bwami tuve mu bwami tuve mu bwami amen ejo twaravugana hari ibintu muhemu w'imana akujya kugiza umwana imana yakugize umwana iguha mpemu wawe haleluya iyo mubanye aramenya ibindi arabizi yakugize inyoni n'inyoni yayigize iyambika amababa iyambika n'ipurime amoya kugira ngo imvura niyagwa imbeho niyaza isusuruke haleluya ukarizi neza ko atanze uzokuba icyari cyokana imana irabirana iravuga ngo mu kwirema kwawe ndaguhaye amoya kugira ngo ntuze wicwe n'imbeho imana irazi ibigukwiye imana irazi ibyo ukeneye imana irazi ibyo wambara n'ibyo urya imana irazi irakwitwararitse amagara ariko ikigukeneye igukeneye gukora icyo yagushimye muri wowe ko ushaka ukoze hari ibyo avuga ngo umuhinzi aratabaza n'umwana munsi bavuze inzamba wavutse bavuze inzamba zo kwakira umugeni haleluya bavuze inzamba zo kwakira umugeni ariko uyu munsi uronka umugabo ukibagira imana uronka umwana ukibagira imana uronka umugenzi ukibagira naratangaye umuntu umwe ahantu ari imbuzi ubutumwa aravuga ngo uyu mudamu ibintu avuze ngo anyibukishe ngo yuko ngo byangendeye uko ngo kubera uhoraho yagiye neza ntibagira ntibagira dusome gati agati gatatu ijambo riratubwira gusubira mu byagezwe meneka ntuzi wibaki haleluya ntuzi wibaki narababaye niyagombiye kugira akazoyumva atanyumva narababaye sinabuze uwariwe ngo maze uhoraho arababwira mukiharondera ngo arababwira ngo muze mwirinde muye kwibagira uhoraho imana yawe mukareka kwitondera ibyagezwe byiwe n'amateka yiwe yashinzwe n'amabwirizwa yiwe ibyo bageze uyu munsi nimwamara kurya mugahimba haleluya ibyo ni mu gusubira mu byagezwe 11 niho niko nababwira ibyo kwibagira ngo nimwamara kurya mugahimba mukubaka amazu meza mukayabamo amasho yanyu n'imikuku yanyu bikagwira mukagwiza amafeza n'amazahabu mbere ibyo mufise byose bikagwira maze muze mwirinde imitima yanyu yoye kwishira hejuru ngo mwibagire uhoraho imana yanyu haleluya muze mwirinde muze mwirinde ikintu cyose wahawe muze wirinde
amen. Niwahembwa benshi uze wirinde, niwajya ugahaga uze wirinde, niwinjira mu nzu nziza uze wirinde, niwajya hakurya uze wirinde, uze wirinde kubagira uhoraho, wirinde. Sinzi aho turiko turavuga gusubira mu byagezwe. Haleluya, haleluya. Gusubira mu byagezwe 8:14 niho nabasomeye ngo wirinde kwibagira. Niwashika kuze wirinde kwibagira Debora kuko hari neza makuru. Haleluya. Niwashika mu byiza uze wirinde kwibagira pastori wawe kuco yakubivyemo cyo kwizera kigatuma ubura. Haleluya, haleluya. Uze wirinde kwibagira. Somera gusubira mu byagezwe twabihejeje. Haleluya, twabihejeje. uwoba yaribagiye ubuntu busa utuntu dukeya yaguhaye kutakiboneka muri korali birangoye. Akazi ni kenshi, iminsi wamaze ugasengera none umunsi wibagiye. Bati ko madamu kutabizi sha umwana sifise umukozi ndamusigira mushire ku mugongo ntateye isoni. Iminsi wamaze umusengera, iminsi wamaze urira, iminsi waduze imisozi ntateye isoni gushira mu mugongo. Hakuvuga ngo wasiga ingoro y'Imana kubera umwana. Haleluya. Mwihanganire 25 shikane 29. Ariko kwizera ko kwaje bitukiregwa n'umurezi. Mwese muri abana b'Imana ko kwizera Kristo Yesu. Kuko mwese ababatirijwe kuba ba Kristo mwambaye Kristo. Ntiyashobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki, ntiyashobora kuba umugurano cyangwa umwidegenja, ntiyashobora kuba umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ko muri aba Kristo mu rubyaro rwa Aburahamu, muri abaragwa nk'uko byasezeranywe. Amen. Haleluya, haleluya. Hari ufise igiswahili ni byiza, igifaransa cyabonetse. Hari ufise version y'igifaransa hano. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Mu Gifaransa la foi étant venue, nous ne sommes plus sous son pédagogue. Yes. Mon pédagogue muramuzi. Wamwigisha abize. Haleluya. Amakenga araheze. Siko biri. Rero aha iyo tudasomye neza twumva nabi. Twatubizi. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Twavuze rero ngo hariho ibintu biva mu kwizera. Nicyo gituma nabyindutse natangwe n'ababwira ngo hariho anniversaire, hariho ahantu wahuriye n'umwami, hariho ikibanza cy'indibagirana wahuriye ko n'umwami, hariho ahantu wari kuri rendezvous ikomeye y'ijuru. Imana ikugirira neza. Uyu munsi baravuga amajwi yawe yumva ibintu utari bwumve. Haleluya, haleluya. Uyu munsi umuntu aravuga wumva si wavuga, avuze amajambo utari bwigere wumva, arakwemeza. Burya biragoye kwemeza umutima w'umuntu. Haleluya. Arakwemeza, ayo majambo arakwemeza, arakubwira ngo umunyabyaha, arakubwira ngo waracumuye, arakubwira ngo waribye, arakubwira ngo ukora ibi n'ibi, arakubwira ngo hari Imana isoma za zindi twahora dusenga wa muturu waje
amen. Hanyuma rero ufata urugendo ruja mu ijuru, ufata urugendo rugana kwa data. Baratubwira rero ngo koko ukwizera ko kwaje ntitukirerwa n'umurinzi. Haleluya. Umurinzi wamwigisha. Haleluya. Hari ukwizera kwavuye ku Mana. Haleluya. Hari ukwizera kwatumye wewe uba umwana mu rugo kwa data. Haleluya. Hari ukwizera kwatumye uba umwana w'umuraganwa na Kristo. Abandi bose batwigishije, babandi bose erega ntacyo bibagiye. Yesu yaje no mu Bayuda bigishwa. Muratibuka bari bafite ibyagezo bya Mose, kandi aravuga ngo sinaje kubihindura ariko naje kubishiza. Araza atwigisha ko kwizera gutandukanye n'amabwirizwa n'ibyagezwe bya Mose. Amen. Haleluya. Ibyagezwe bya Mose atubwira ngo iryinyo kurindi, ijisho kurindi. Haleluya. Ibyagezwe bya Mose avuga ngo umuntu niyakunogora ijisho nawe bazamunogore irindi. Ariko ukwizera kumaze kuza ntitwabaye munsi y'uyo murezi, twabaye munsi y'ubwami bw'Imana. Haleluya. Wa mwarimu wundi aratubwira ngo ahubwo jewe nzanye imbabazi. Amen. Ndabajije umuntu icyatumye badebora ndakwibuka byari byose kuri Kotebo niho duheruka kugira dukorane kinini hanze. Ndibuka ko bakwibye ibi kubera uriko urakorera Imana. None byagenze gute? Ni iki cyatumye uheba umurimo w'Imana kuko atari umuntu? Ijuru rirazi byamye. Arambwira ngo nahasanze umuntu ababaza. Arambwira ngo nahasanze umuntu ababaza. Uyu muntu usishobora kugaruka gusenga. Ni ukuri wego nicyo cyamurije. Birababaje kuko niyo wahumbiye niyo wagiye nta uzobona. Birababaje, urarusha. Kandi we ndisire ko yamaze kwihana. Wewe byakoraniye wumvise abarimu turonka turi munsi y'abandi bigisha batatwigisha ibyo kugororoka, batatwigisha ibyo kwizera, batatwigisha ibyo guharira, batatwigisha iby'imbabazi. Namubwiye nti nzogenda ndagutora ndakuzane, hanyuma ubyimbe, hanyuma ubabare, hanyuma uturike, hanyuma ubuvuge. Muri twebwe haba hari umuntu hahari ruguru, hahari mu kibano ikimeze uko. Turabarundi turazira, turabarundi. Niba hari haba wa wundi ugiharura ngo nyangoriye, uyu munsi turi hano. Turafise ibiva mu kwizera, turafise ibitubwira ngo twambare Kristo. Amen. Ushobora kubona nambaye ndakubona wambaye, ariko Imana iravye ikabona nambaye ubusa, ikabona wambaye ubusa. Kuko ikira kuraba ikuraba kuri impuzu nambaye, ikuraba ko wambaye ukugororoka kwayo yaguhaye. Imana ifashe. Nabajije madamu n'ubundi yumvireho. Hari n'abandi benshi bazanywe n'ibyo kubera mu rugo habaye ikibazo. Ndamubaza mumbwire uburyamye
muze murangarira mugeza ntibatubwiye ngo turamukana ntabakaye bari ngaho ndamubaza nti byagenze gute arambwira wewe mugabo ntumuzi n'abagabo baravuga n'abagore hanyuma aramerwa nabi ararwara esitomi irarwara ipeta ziraza ndamubaza nti ndakubaza muri ibyo byose icyaha wakoze kiri ati ni ukuri nta cyaha wakoze ibyo byose nta na kimwe ukora uracashishikara kugorokera Imana ati none ndakubaza kutakoze icyaha kigakorwa n'urya bigenda gute mu cyaha cy'urya haleluya icyaha cy'urya icyaha cy'umugabo icyaha cy'umugore icyaha cy'umwana bituma urwara wewe urashaka kubishura na Bibiliya avuga ngo umwe wese azohanirwa b'abadamu babyeyi muri hano senga Imana ushike ku rugezo kuko icyaha cy'umuntu kitotuma urwara ahubwo cyotuma umusengera ukaniha umuniho wo mu mutima wo kuvuga ngo Mana uyu muntu ariko ararimbuka turi kumwe ibivuga n'ukuri ibivuga turemerana bigenda gute ngo umuntu atume usara impuzu ku mutwe umuntu atume agakiza ugaheba umuntu ujya gusenga iyo uje ngaha aha niho ugenda naho bagukweze ukagenda ngo kubera umwana kubera umugabo kubera umugore sidabizi kubera nawe ukaguma mwishuka maze abadayimoni bakakunyukira muri izo shaka bakakunyukira mu ishuka hari ibiva kwizera ko wizeye ijambo ryatubwiye ngo nitwambare Kristo Imana niyabona narabwiye undi musi namubajije kera nari ndi umunyeshuri nkiri muto hari CND hari energie abo babahaza aho hantu ni ukuvuga twagiye mu matera abahungu baraza kuraba inkumi kuraba abateye neza bateye nabi murabyumva kuraba ari inzoba birabure nta cyaha kiriho kitabayeho we nta kiriho haleluya ngiye kumva isoni kubera agakiza sinakijwe kera wowe sinakijwe turi kumwe ku ishuri haleluya ntubwe ngo hari icyakugurishije hariho Imana izigama agakiza mu muntu hariho ibyizerwa Imana ifuhira nta kindi kintu yakubaye kibikana atari kumwizera ndayiheba senze Imana iranyereka inama y'ibya binini nibyo nambaye imbere yayo menya ko ntaratungana bose rondera gutungana bose rondera kwambara Kristo rondera gushakisha Kristo rondera umugabo arakumagara ngo ati sindashe ndaremerewe ni iki mwana w'Imana ati jewe umugore aranyugana kandi abantu babiri mu ishengero ibi ndi imbere y'Imana sikuresha mwabadamu mwambare Kristo nimwambare kugororoka kuva mu kwizera Yesu nimwambare kugororoka kuva mu kwizera Yesu mwabagabo mwe nimwambare kugororoka kuva mu kwizera Yesu nta yindi nta bundi buhinga ingo zizotabarwa kuko bizosanga warapfuye wambaye Yesu ko mutwenga ibi byabaye no mukora gutya turasenga ako ni kamwe ndababwiye iyo ndamwitegereza yasize amabara yose nkavuga ngo Mana uramushoboza yambara nje kukubwira ngo iva mu kwizera no kugororoka twabonye muri Kristo Yesu ikiva mu kwizera no kubaha Imana ikiva mu kwizera ni uguhagarara tudatsindwa ijambo ryatubwiye ngo
haleluya ngo kuko kwizera ababatijwe kuba muri Kristo haleluya 27 kuko mwese ababatirijwe kuba aba Kristo mwambaye Kristo haleluya ngo ntibishobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki ntiyashobora kuba umugurano cyangwa uwidegede ntiyashobora kuba umugabo cyangwa umugore kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu ko muri aba Kristo mu rubyaro rwa Aburahamu murabaragwa nk'uko byasezeranye Imana ihabwa icyubahiro nagenda babwire bene data uyu munsi turabwira ngo ukwizera nta muyuda nta munyamahanga nta mugiriki ni ukuvuga urazi ko abanyisirayeli baka cyane barenda cyane abanyamahanga murabizi ariko ngo umunyamahanga iyo amaze kwizera n'umunyisirayeli amaze kwizera Imana ibafata cyo kimwe amen iyo umugabo yizeye n'umugore akizeye Imana ibafata kumwe haleluya haleluya maze ugakora inshingano zawe nk'umukenyezi ugakora inshingano zawe nk'umugabo ugakora inshingano zawe nk'umusore nk'umwana n'umubyeyi ariko Imana ituraba ntawe isumbisha ubundi mu kwizera ku by'agakiza kandi ikiruta byose ngo turabutse kurora turabana b'Aburahamu ku byasezeranye ndagenda kubwira bene data haleluya uyu munsi iyi minsi usigaje Imana yaguhaye ingabire ubitiziga kuyizera kumwakira n'umwambaro yacukurizwa cyane nuko utambaye bya zindi rizwa cyane nuko utambaye imbere yiwe rizwa cyane nuko kugororoka haleluya imbere yayo atakufise kuko iyo ugororotse imbere yayo ntibiroroshe n'imbere y'abantu usanga ugororotse njya kukubwira ngo niwambare kuko ukiri munsi ya wa mwigisha wa kera warose ubundi bushasha haleluya warose rero wa mpemu Imana yashize kuko uri umwana wayo ya mpemu yashize mu mutima wawe haleluya ya mpemu ya Kristo imugutakisha ngo aba data bene data tugeze mu bihe bigoye turakwiye gusubira ku gakiza ka mbere tugeze mu gihe kigoye subira ku gakiza ka mbere subira wirare ko wambaye nta wundi azobimenya umutima wawe urakubwira ko wambaye cyangwa utambaye urakubwira harira bohoka ihangane kuko iyo mpema ari muri wewe afise ibintu bibiri aguha afise ikintu ca mbere aguha haleluya ikintu ca mbere aguha n'ivyamwa vyiwe icya mbere aduha singabire icya mbere aduha n'ivyamwa bimenyekana kuko iyo umuntu agororotse yarameze uku none ameze uku Imana ishimwe ndabagora ndabageranja ariko bihangane ndashaka kuba ndabagora ndashaka kuvuga bitanezereza amatwi yanyu n'umutima wanyu mugabo ndakubwira ngo iri jambo aya majambo yatwara asubire atume wicara hasi asubire wibaze na mpemu ti mwana sesa umuririmbyi niko yavuze ngo nusese umenye haleluya ubwire mpemu yere subire usese subire unyereke ikinyegeje muri jewe Abaroma 5:5 ngo mpemu w'Imana ngo yasuze urukundo rw'Imana bose ngo mu mitima wacu yose raba ko ata gice kimwe cy'umutima wawe kicugaye kicugaranyemo naka yavuze naka uvuga ngo horasha bavuze naka ngo reka bavuze wa wundi ukamererwa nabi umenye ngo turamba imbere y'Imana
bose bakora ugaca nturambara kristo nturambara ukugoroka kwiwe. Imana ifashe. Amen ntazi. Amen kuko zishaka zireke kuhaba. Imana nanjye igizanye hamwe nawe, nanjye ubwacu igizanye hamwe nawe, kuko iminsi iratwegereje. Haleluya. Kuruta igihe wizereye, iminsi iratwegereje. Niba ibi biriko biraza nuko hari Imana ibone hari icyo twatakaje. Haleluya. Niba hari icyo twatakaje tukironke bigishoboka. Umwami Yesu abaheza.